Nginibingelele nginamukela futhi uLuyanda wakwaDube lo umzulu kaGezephi. Sicela uma uthi uyaqala ungena u-like u-subscribe akulidli idatha. Sicela nisi-support ni-subscribe akulidli idatha kodwa kwenza ukuthi ibhithi lethu liqhubeke nawe lokwenza ukuthi masiphosta amavidiyo asheshe afike kuwe. Namhlanje ngifuna sikhulume ngabadlali be-Kaizer Chiefs. Labo badlali labo the reason why ngithi asikhulume ngabo just because of if ungakhumbula abalandeli be-Kaizer bebedala abadlala bahamba banga-renew ama-contract. I-management ye-Kaizer liyabheda whatever. Labo badlali labo kuKwinika, Zitha Kwinika, ku-Oxy Mthethwa, ku-Brian Peterson. Labo badlali labo sikhuluma okumbi ngabo kakhulu kodwa njengamanje ngingajabula and ngingabujabulisa futhi nabanye abathanda ibhola ukuthi sishintshe ukukhuluma kwethu, especially uPeterson. Kudala abantu bethi since kwahamba uKhune akusena goalkeeper kodwa nje simnikeze nayo le chance yakhe leyo ukuthi njengamanje sekuyena u-number 1 goalkeeper we-Kaizer Chiefs at the moment and simthembe. Singasabi nje uma edlala, singamnaki uzenyeza ngayo kodwa nje simnike the full support like 100% support ukuthi okay njengamanje usewu-goalkeeper. uBrian Peterson useyiprove kakhulu, akukho okunye okudlula lokhu amele akwenze. Okudlula lokhu ukuthi aqhubeka nje lokho evimbe kanje. Amagoli asazongena vele ngeke ukuthi amagoli angeze angene kuye kodwa ama-clean sheet unawo manje uyasave uma kunzima. Nimbonile nje izodlala against i-team yase-Angola le save akayenzile. Kukancane abanye o-goalkeeper ukuthi beyenze leya save leya.